Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Summa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Günöңөрдү keçire turgan ayыңар берекелүү болсун деп. Кеч айтыгы günöңөрдү keçire турган истигфар бар экен. Ошондой эле фараондун заманында сыйкырчыларды Firavun çakır la uqatti'anna idiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Sizlerдің қолы бұтыңарды тескере жақтан кесіп, барыңарды асып саламын деген кезде сыйқыршылар «Қалу ла дайра инна иля раббина мунқалибун». Мұның зияны жоқ дешті сыйқыршылар. Біз Раббымызға қайтып барабыз. «Инна натмa'u an yaghfira lana rabbana khatayana». Біздің үмітіміз, біз тамақ қылған, мақсат қылған қиялымыз, Раббымыз біздің қаталарымызды кешірсе болды. An kunna awwalal mu'minin, biz Musa aleyhisselam'a birinci iman keltirgenlerden bolduk dedi. Şuara suresi 49. ayette. Köngül bursanız hurmatlı Müslüman bir tuğan sıyıkçılar ne dedi? Bizdik kolumuzdu kesesin mi, butuvuzdu kesesin mi, asıp salasın mı? Bizim ümitimiz Allah Teala bizdi keçirse boldu dedi. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, bekte maksat neyken Allah Tebarek ve Teala günahlarını keçirir. Emi qarаңыздар, Ramazan ayı kirse, Ramazan ayı çıksa, uşunday berekeli ayda birbirimizge mübarek, berekeli olsun dep, günahlar keçirilmesinden ötközüp jibерсекчи. En taң nerse hurmatlı Müslüman bir tuğanım, Allah'ın günahlarını keçirilmesini kalayımız, birbirimizni kutuktayımız, birok kebir bendeler dağını da günahlardan arulangan yok. Kebir jamankılık jorugunu taşlagan yok. Günöөлөргө өкүнгөн жок, günöөнү токтоткон жок, кайра ушул günöөнү кылбаймын Куда кааласа деп бир максат да койгон жок. Урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисини көп угуп келиңиздер. Менден жана менден башка хатиптер дайым айтып келатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам күндөрдүн биринде минбарга чыгып жатып, амин, амин, амин деп 3 жолу амин деди. Минбарга чыгып атып, amin, amin, amin dedi. Sahabalar taң kalып, ya Resulallah, adattan taşqarı siz minbarga çıkıp jatkan kezde amin demeytileniz, bul 3 amindin sırrını aytыңызчы dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, men birinci tepkiçke kadam koygon kezde Cebrail perişte keldi da maga mınday dedi. Ragima an fi imri'in adraka Ramadana felem yughfar lahu. Ramazan ayında jaşap turup, Ramazanga jetip turup, günöөлөрү keçirilmesinden Ramazan ayını ötközüp bergen adam tumşuğu menen jer sürüp, iki dünya baktısız bolsun, amin dep Cebrail aytты. Cebrail'din kargış duasına men de koşulup, men de amin dedim deydi. İkincisi kadamdı koygonun kezinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam mınday dedi. Kimde kim ata enesinin karıgan kezinde jaşap turup, Ramazan siyaktı ata enenin karıganı bir bereke eken. Ata enesi barlar, urmatı Müslüman bir tuğan 5 neşikleri үйүңөрдө açılıp durat. Kimde kim ata enesinin karıgan kezinde jaşap turup, oşolordun alkış batasını alıp günöөлөрү keçirilmesinden ata enesi bul dünyadan ötüp ketse, tumşuğu menen murdu menen jer sürüp baktısız bolsun, nalatı olsun, kor bolup jaşasın, ahirette de kor bolsun dep Cebrail amin dep kargış aytты. Cebrail'din kargışıga mende amin, amin degen istajib, uşul tilekti kabul kıl dedi. Üçüncüsü, Ragim an fi imri'in zukirta indahu felem yusalli aleyk. Tumşuğu menen jer sürüp kalsın, baktısız bolsun. Ey Muhammed, kimde kim anın aldı senin atın atalsa, Muhammed aleyhisselam dedi. Senin atыңды uğup durup sağa salavat aytpagandar kor bolup, baktısız bolup ötsün dedi. Men de amin dedim deydi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ve sellim ala nebine Muhammed. Allahümme salli ve sellim ala nebine Muhammed. Urmatlı Müslüman bir tuğan, periştelerden en ulusu Cebrail'din kargışı. Cebrail kargış aytıp amin deyip jatat. Ağa paygambarların en ulu mırzası Peygamber aleyhisselam, ey Cebrail senin aytkanın bolsun amin deyip alda dua kıldı. Şimdi eken Ramazan ayı kirip durup, biz azı basa belgiley turgandысы, Ramazan ayında jaşap turup, dağıyla nafsına kul bolup, günöөлөрдөн arulanbastan 12 aydan sultanı bolған ушул айды да жөнөкөй башка айларда өткөзүп берген болсо ал бактысыз болсун дейт.
Урматтуу мусулман бир тууганым, кечеги сабагыбызды уланды эле. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, балким биз Рамазанда кебирлерди Рамазан мубарак, Рамазан берекелүү болсун деген кезде, балким биз урматтуу мусулман бир тууган, дуаларыңыз кабыл боло турган айыңыз берекелүү болсун. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде Рамазан Бакара сүрөсүнүн 186 аятында "Ва иза саалака ибади анни" Азыр Ибрахим кары 4-чү рекетте окуганда Анфал сүрөсүнөн баштады. Анфал деген олжо деген сөз. Ясалунака анил анфал, ey Muhammed, ümmetin soğuştan keyinki oljolar jönündө surашат. Qulil anfatu lillahi wa lirrasul. Al oljolar birinci Allah'ın hakkı var, paygambardın hakkı var degenden keyin yasalunaka, senden surasa kul aytqın. Yasalunaka anil khamri vel maysir. Ümmetin arak menen kumar jönündө surasa kul aytqın. Kul degen ayt ey Muhammed degen söz. Biroq mana o dua meselesiga kelgen кезде "Wa iza sa'alaka ibadi" ey Muhammed kaçan bendelerim men jönündө surasa kul degen söz jok betdi. "Wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib." Alarga ayt degen jok. Allah Taala men alarga jakınmın. Ujibu da'watad da'i. Dua kılgandın duasına cevap berem. "Iza da'ani" kaçan dua kılsa. "Falyastajibu li." Alar da menin çakırıma cevap versin. "Vel yu'minu bi", menin barlığıma, birligime iman keltirsin. Dualardı men kabul kılığıma iman keltirip işensin. Hurmatlı Müslüman bir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytar. 3 duanı Allah Taala kabul kılar. Salasa da'vatin mustajabatin. 3 Allah kabul kıla turgan dua var. Birincisi da'vatı saim. Oroza tutkan adamın duası. Ve da'vatul mazlum, hukuku tepselgen, japa çekken mazlumdun duası. Kebir udastevereniyesine işenip, kebirler mansabına işenip, kebirler oturgan kristosuna işenip, kebirler canındaki dostlarına işenip, kebirler küçüle işenip, kebirler de zulüm kılıp, dükkanını tartıp alışı mümkün, yerini tartıp alışı mümkün, ceda akını cep koyuşu mümkün, anı közünü iletabı, mazlumdun duasını Allah Taala kabul kıladı. Zalimdin küçü olması mümkün. Zalimdin biligi olması mümkün. Mazlumdun Rabbisi var. La tazlimenne velev kunte muqtadira. Kudretin jetip dursa da hiç kimge zulüm kılbagın. Zulüm kılbagın. Keyde kudretim jetet mümkünçülüğün var dep zulüm kılasın. Sen kelip jirga uqtaysın, bir ödün tıyınını alıp koyup yerini maşinesini tartıp alıp. Vel mazlumu muntabihu. Hukuku tefsirlegen mazlum uqtay albay çıkat ilap. Ve aynullahi lem tenam. Allah Taala'nın közü hiç kaçan uqtabaydı. Mazlumdun duasını kabul kılat. Allah Tebarek ve Teala hadisi kutsa aytat. La ansuranneke velev ba'da hin. Ey japa çekken bende birazdan keyin bolsa da jardan berem deydi. Biraz küt deydi. Urmatlı Müslüman bir tuğan. Kolundan kelip dursa da, küçüğün jetip dursa da, biyiligin başkana tayansan da, kafirga da zulüm kılba. Allah Tebarek ve Teala aytat. Kafirdin da duasını kabul kılam eğer mazlum bolsa deydi. Anın kafirliği özü için. Biroq japa çekip hukuku tepselgen kezde mazlum kafirdin da duasını Allah Taala kabul kıladı. Oşondan hurmatlı Müslüman bir tuğanım, jaşoуда hiç kimge zulüm kılbaylı. Birödü köz jaşını ağızbaylı. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, kömür bul. Ramazanınız mübarek, cuma gününüz berekeli oldu degen. Dualarınız kabul bolup turgan künge, ayga jetkeningizge berekeli olsun. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, siz Ramazan mübarek degende siz düşününgüzge, meyinizge şunu koyup atasızbı? Je kutuktoo kabul alıp atkan adam ошону düşünüp atabı? Hurmatlı Müslüman bir tuğan, biroq duanı kabul bolu şartları da var hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Ova dua Allah Taala rahmat eşigi daim açık. Biroq hurmatlı Müslüman Ramazan ayında bizden namazlarımız köp. Tasbih tahlillerimiz köp. Mana Ramazandan taşqar bu 20 rekat okuyup edenger? Okubaysın. Ramazandan taşqarı nafsыңды tıyıp daim perişte siyaktı sөгünböstön Allah Taala adal kılgan nerseler, aram kılgan nerseler tıyılasın mı? Sen daim ibadatta жүрgөн üçün Ramazan ayında duaların körüp Allah Taala kabul kılar. Sebep sen köpürüp Allah Taala meni közömölдөp turat dep Allah menen köp birge bolosун. Oşonda duanın en kabul bola turgan kezi kaçan? Qaysı kezde? İftar oğuz açar kezde. Ne üçün? Sen aşka bolup, Allah'a muhtaç bolup, kanday sen zayıf bende ekeningdi. Keyde oşo sen aşkazanыңа da kudretin jeptirgen, arzu bakan bir istegan suuga muhtaç bolgon, Allah'ın rahmatına muhtaç bolgon,
кезиң. Аллах Таалага муктажсың. Алланын разылыгы үчүн сен Аллах адал кылган нерселерден тыйылдың. Ошон үчүн ооз ачар кезиндеги дуалар не экен? Ачка турасың, чаңкап турасың, Аллах Таала ошол кезде дуаңды кабыл кылат. Урматтуу мусулман бир тууган, Рамазан айы бул не ай экен? Дуа айы. Бирок дуанын адептери бар. Дуанын адептериге пайгамбар алейхиссалам бул хадисин угуудан мурда пайгамбарга бир салават айтабыз. Аллахумма салли ва саллим аля набийина Мухаммад. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайра деген сахаба бул хадисти келтирет. Кала Расул саллаллаху алейхи ва саллям: "Уд'у Аллаха ва антум муқинуна бил иджаба." Силер Аллах Таалага ушундай дуа кылгыла, дуа кылганда дуамды Аллах кабыл кылат деп ишенип кылгыла дейт. Не деп? Ишенип. Ва аламу билла анна Аллаха ла ястажибу дуан мин қалбил гафилин лахи. Билип койгула, Аллах Таала жүрөгү капилетте болгон, акылы башка жакта, жүрөгү башка жакта, тили башка жакта болгон дуаны Аллах кабыл кылбайт дейт. Ой тотурат. Аллахым мени азабынан сакта дейт. Эсидарды мен баргыча футбол бүтүп коёбу экен дейт. Ой Аллахым деп бетте ла иляха иллаллах настагфируллах деп дуа кылып атасың. Сарылка аял ашын зиребесин кылды экен, акыл башка жакта. Аллах да билгиле, Аллах Таала дуаны кабыл кылат. Силер ишенип дуа кылган, бирок билип койгула. Капилетте болгон, акылы башка жакта, жүрөгү башка жакта болгон дуаны Аллах кабыл кылбайт дейт. Бул сахих хадис. Урматтуу мусулман бир тууган. Качан ишенимибизге келет? Ишеним түрдө дуа кылгын дейт. Мисалы, урматтуу мусулман бир тууганым келгиле. Бирок ооруп атат да. Аллах мен оорума шифа бергин. Аллах мен уулума, кызыма шифа бергин дейт дагы. Бирок врач бул айыкпайт дейт эле го дейт. Сен врачка ишенесиңби, Аллах Таалага ишенесиңби? Аллах Таала кандай дартты бербесин, давасын да берген. Билген билет, билбеген билбейт. Ооруду берген ким? Аллах. Шифаны берүүчү ким? Ошондон дуада дуа кылып атасың, иле Кудайым ушу шифа берип кетсин, жакшы болуп кетсин дейсиң. Врачтар муну болбойт деди эле го. Анда сенин эмен бул Аллага ишеним жок бул жерде. Дуада ишеним болуш керек, урматтуу мусулман бир тууганым. Же болбосо урматтуу мусулман, Аллахым мен ушу карызымдан кутулуп кетейин Рамазан ичинде баш. Бул 10 миң доллар кантип кутулат элем? 10 миң не болуп калды? Аллах табарaka ва таала: "Ва мен яттақиллаха яджал лаху махраджа." Ким Аллах Тааладан корсо, Аллах ага күтүлбөгөн жерден чыга турган жер берет. "Ва ярзуху мин хайсу ла яхтасиб." Сен күтпөгөн, эсеп кылбаган жерден рызкысын берет. Дуа кылып атасың. Карыздан кийин бул сумма өтө көп, кантип эле кутулуп кетем деп эди. Иншалла сен ишен ага. "Ва аламу анна Аллах ла ястажибу дуан мин қалбин гафилин лахин." Билип койгула, Аллах табарaka ва таала жүрөгү капилетте болгон, эки ачаланган, дуасына ишенбеген адамдардын дуасын Аллах табарaka ва таала кабыл кылбайт дейт. Эми карады, кебилер отуруп, машалла, карасаң дуаны кылып атат. Жумадан кийин, тарабыдан кийин, машалла. Дуаны кылып бүттү да, Алладан не сурадың десе? Не сурадың экен? Өзү билбейт. Баягы жат эле, баягы эме болуп калган, тотукуштай. Бир нерсени кайталап атат, бүткөндөн. Не деп дуа кылдың? Эмне сурадың десең? Мен сурадым да дейт. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, Рамазан айында күнүгө мисалы, кеч ооз ачарга келгенде, же ооз бекиттерде тетрадты алыңыз дагы нот. Эми алыңыз өзүңүз. Урматтуу мусулман бир тууган, дуа кылыштан мурда жазып кой. Мен иншалла эртеңки Рамазанда ооз ачарда тилегим паланчы досумдун кызы ооруп жатат. Аллахым ушуга шифа берсин. Паланчы кошунам карыздан кутулбай жатат. Ушуга эме кылайын. Эртең мен туам иншалла элге жерге дуа кылайын, элибизде бөлүнүп жарылуу болбосун, түндүк түштүк дебесин, улуттарга бөлүнбөсүн. Дуаңды тактык жазып кой. Элестеткин эми карады. Эртең сен паланчы президенттин приемуна барасың, президент кабыл алат экен. Бирок ошо өзүңдүн эмне сурарыңды жазып, айтып даяр кылып кой десе, түнү менен жазасың. Главный эмнени айтам? Эми айда жылда бир президент приемуга кирип атканда мону сурашым керек. Же арзыбаган нерсени сурайсыңбы?
Jeel katar ele kirip körüşüp çıkarına söylüyorsun. Hem urmatlı Müslüman bir tuğan, sen bir koludan kelgen padişah bay aytsa da, erten kel dardını aytsın men uğam dese. Dayardanasın mı? Alemi Allah Tebaraka ve Teala'ga ne için oşa muhtaçlıklarımızı dayardabayız. Ramazan ayı dua kıla turgan ay bolu turgan bolsa urmatlı Müslüman bir tuğanım, duaňardy günüge dayardap koýgula. İnşallah ertenki günü jaş bala siýakdy da balaň iýlay berse alyp beresiň bir nerseni. Sen Allah Taala'dan oşa bir nerseni işenip kayra suragyn. Ud'uni astajib lakum. Allah Taala'nın vadası ud'uni astajib lakum. Dua kılgıla men jogap berem deydi. Biroq urmatly Müslüman bir tuğan, dua kılgan adam hiç kaçan 3 nerseden biröden kim kalmaydı. Kebirler aytat da usta siz Ramazanda dua kıl dediniz, dua kıldınız dediniz. Men Allah Tebaraka ve Teala rasa batir suradım ile batirge jetmedim o kvartiraga. Kebirler aytat, men rasa maşine suradım, maşinege jetelek men deydi. Birinci, Allah Tebaraka ve Teala sen suragan oşo bartiringdi je üýlenele sen üýlene turgan kızıngdy, başkaňdy berip koýusy mümkün. Oşo kvartiraga jetip kalusy mümkün. Allah suraganyňdy ber. Eger berbese, sen aytkan maşinege jetpedin, sen aytkan üýge jetpedin, bir ay surasam da duam kabul bolbody debe. Allah Tebaraka ve Teala oşo senin duaňyň berekesi menen dua Allah'a kötörületken. Ne olatken? Saga senin jakыныňa, özüňe, je ataňa bir tuğanyňa kele turgan bir üýüňe kele turgan kırsyk bale bolatken, dua menen janagy bale oşo duaňyň berekesi menen sen bilmegen saga kele turgan jakыныňa bir baleni Allah kaytarıp beretken. Çünkü zaten saga maşinadan körü sen bilmegen Kuday saktasın. Jakının, kızın, perzentin bir ayak bakan bir oruğa çalıp kalışı mümkün. Bir kız. Oşonu menen Allah Taala duanın berekesinden kaytarıp beret. Sen bilbeysin dagın. Men matizge jetpedim de kapa olup oturasın da. Andan berekeli başka nersen Allah Taala senden kaytardı. Bu ekinçisi. Birinci je suraganыңды beret. Je duaňyň berekesi menen eliňe, saga, jakыныňa kele turgan bir kırsıkty Allah Taala kaytarıp berdi. Üçüncüsü, saga kırsıkta jok eken. Maşinege de jetpedin, batirge de jetpedin. Duamды Kudayım kabul kılmadı dep kapa bolba. Jaratkan Allah Tebaraka ve Teala sen bendenin kaysi jerde kaçan muhtaç boloruňdy senin jüregiňde emne kuwantaryny Allah Taala bilet. Allah kıyamatda aytatken, bendem sen bul arzubagan 60 yıldyk 50 yıldyk üýde arzubagan üý balan suradyň, mana ahirettegi jannatdagy belegiňdi al, duaňyň berekesi dep ahirette syýlap beretken. Allah Taala ud'uni astajib lakum, dua kılgıla, duaňarga jogap berem degenin manysy uşul eken. Bundan keyin ne deyiz inşallah biröge Cuma mübarek degende murda je bolbosam Ramazan mübarek degende murda zehnibizge neni koýup ekenmiz? Dualaryň kabul bola turgan, Allah Tebaraka ve Teala dualardy kabul kıla turgan aýyňar berekeli bolsun dep. Albatta Ramazan ayı urmatly Müslüman bir tuğanım Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "İza kana awwalu leylet min şahri Ramazan" kaçan Ramazan ayının birinci keçesi bolsa. Bugün kaç keçesi? Birinci keçesi bolgonda sufidati şeyatın, şeytanlar cincirlanan. Ne kılatken kişenge baylanan. Ve maradatil cinler. Ve hullikat abwabun nar, dozok deşikleri beklet. Felem yuftah minha babun biranta. Bir de dozok deşigi açılbaydı. Ve futihat abwabul cennet. Beştin bardık eşikleri açılan. Felem yuglaq minha bab, beştin bir deşigi bekilbeydi. Ve yunadi munadin. Allah Taala tarafından, periştelerden hayırlı bolat eken. Ne degen? Ya bagiyal hayr aqbil. Jakşylyktan ümiti bor. Kel, hareket kıl, umtul. Kebirler iftar berip Allah'ın rahmetiga umtulat. Baya beştin eşigi. Kebirler oğuz açırıp, kebirler sadaka berip, kebirler orudu ziyaret kılıp, kebirler ata-eneni alkış batasını alıp, kebirler bir orudu kavar alıp, kebirler bir jetim jesirden başını silap, sılap, jakşylyktan ümiti var, kel bardyk eşikleri aç. Biro kaysi eşikke barat eken? Biro da oğuz açırat. Biro birodun karyzyn törep koyat. Biro bir orudu kavar alat. Biro uludy urmat kılat, kiçiğidi zat kılat. Biro ata-enesini alkış batasını alat. Biro bir jetim jesirge muhtaçlygyn beret. Ya bagiyal hayr aqbil ve ya bagiyeş şerr aqsir. Jamandyk toktat hemen. Toktat degen sen tamekiňdi toktat. Sen nasbaýyňdy toktat. Sen tarazdan aldagan toktat. Sen gıybatyňdy toktat. Emi karaň. Walillahi utaqa minan nar.
Allah Taala her keçede dozoktan kutkaruçu moyunlar var deydi. Ve zalike kulle leyle. Al her bir keçede deydi. Maşallah. Baltavay, Teşevay, Altınbek, Başkabek, Bakıtbek, Talaybek. Bugün sen dozoktan kutuldun dep yazılan. Subhanallah. Ertesi anısı monusu. Her kim özünün kılgan emesine jaraşa. Urmatlı Müslüman bir tuğan, senin atın dozoktan kutuldu degenlerge yazıldı mı? İnşallah dozokka düşpeysin degen söz. Urmatlı Müslüman bir tuğan. Emne üçün anda Ramazan mübarek degeni, moynuңuz, denеңiz dozoktan kutula turgan günüңüz berekeli olsun. Emi keçinde oğuz açarda her kim özümüzge sura berебiz da. Men 14 saat, 15 saat açka oroza karmadım. Bирок ошо аты дозоктон кутулгандардын катарына жазылдымбы деп ойлонуш керек да. Ошолордун катарына кошулуу үчүн мен эмне ибадат кыла алдым? Эмне кылдым? Айылда каарыган атаңды телефон чалып акыбарын сурадыңбы? Ата, апежемди, тайжемди чакырып ооз ачарып коюңуз, кылып койгула деп кичине тыйын жөнөтүп бердиңби? Эрте менен туруп ата энеңе дара сууну бердиңби? Же болбосо кошунан бир жесирди, жетимди кабар алдыңбы? Мо жакыныбызда онкология. Барып туруп бирөөгө дары-дармек алып бердиңби? Сени менен Алланын арасында сыр болсун да. Аны сен эмеге койбо, соцсетке. Барып алып, мына урматтуу бир туугандар, менин соцсеттеги подписчиктерим, досторум, мен онкологияга келдим. Анан могу кишиге дары алып берип атам. Анда сен соон ошону ала бер элден. Сен Кудай үчүн кылып аткан нерсеңди бендеге айтып эмне кыласың? Аны жарыя кылып эмне кыласың? Аллах менен сенин араңда сырдуу иш болбой кала берсин. Урматтуу мусулман бир тууганым, караң, дозоктон кутула турган эме экен. Айың куттуу болсун. Урматтуу мусулман бир тууганым, жараткан Аллах табарак ва таала ошондой Рамазан айында күнөөлөр кечириле турган, дуалар кабыл боло турган, денелерибиз дозоктон кутула турган Рамазан айыңар мубарак, берекелүү болсун. Эми иншалла бирөөгө берекелүү болсун, мабрук деп жазыштан мурда зээнибизге бир нерсени коюп, бирөө айтканда да ошо нерсени кабыл ала билели. Андан кийин жөн ушул айтса эле мен кутулуп калам эмес, ошо кутулууга аракет кылалы. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyiatina ва таваффана ма'ал абрар бирахматика я архамар рахимин.